Fuck it, time to test the limits on this rusty metal coffin. Grip it till the wheels fall off, no bluffing. Don't get it twisted, know your angle. Do what a man would do with the handbrake handle. Commit, kick the clutch, hit the gas, not the curb. Hope the best that you'll make the next turn. To all them gasoline heads on their very last dime, who can't afford to be revving to the red line. Итак, друзья, мы добрались до так называемой трассы Слапья-Рагана. Она находится примерно 50 километров от Риги, добираться примерно час. Мы не тренировались, я сейчас скажу, но, наверное, около 3 месяцев. Ну а так в целом все круто, я рад, что наконец-то удалось покататься. Сейчас будем продолжать. Escobar, saco os pés, tu é tesouro, velho. This wanna be what he thinks is right. That new way you're gripping the stick, shifting tight. Do you got what it takes to run the whole show? Motherfucker, let's go. You better hurry up and put your damn money where your mouth is. Make it happen, my dog. Do you got what it takes to run the whole show? Motherfucker, let's go. You better hurry up and put your damn money where your mouth is. Make it happen, my dog. Just don't wanna be up in the streets, hearing the in the back of the truck, rattling all of that. Wanna be the one standing out up in the room. Let's go, motherfucker, let's go. Скру салазы. Покатавшись первый час, мы обломали болты у редуктора. Līdās mēs esam kaut kur pie Siguldas, ja? Tev te bija lielā štrope, fūras. Jā. Mums reduktoram nulles priekšējā skrūve. Viņa bija mainīta, bet viņa saguros un trīdā. Tas notika manās rokās, bet tas nenotiek tik vienkārši. Tā parādīt. Mums ir oriģinālā izmēra skrūve vēl. Tā kā mēs braucam 15. Viņš mums diezgan ir nogājis jau no ziemas, šī skrūve. Un šis bija mirklis, kad viņai bija viss, viņa vairs neizturēja. Ko mēģi izdarīt? Nosvērt reduktoru. Ir noskrūvēs, ja mēs to prātu varēsim turpināt šodien jau? Jā, dabūs skrūvu ārā no uztaisīsim fikso gataru. Nu, mums reduktoram pietrūkst priekšējās skrūvas. Domāju, varbūt varam piesiet reduktoru пie балки. Получается, что Эдгар решил привязать стропой редуктор к балке в багажнике. И что самое смешное, посоветовал по-ласковее нажимать на сцепление. Nu, šis eksperiments ir kādi 30 eiro. Viņi ir nodrukas iekšā reduktorā, mēs viņu nevaram dabūt ārā. Nu, mēs neuzpsim tagad 3 stundas reduktoru noņemšanu. Un tā kā Artim bija jauna štrope, tad mēs piesējām ar fūrās, ko izmanto, lai kravas sasiet kopā štrope. Mēs ar to piesējām reduktoru pie balkas. Un Žeņi tās mēģinās viņu nesacirst gabalos. Principā, ja mēs brauksim maigi un uz inerces driftu patrenēties bez klačkikiem, tad mēs cerams, ka līdz vakaram izturēsim. Bet šis ir šobrīd vienīgais risinājums, ko es ir iedomāties ar nolaustu skrūvi. Ja mēs braucam mierīgi, tad reduktors nokrīt savā vietā, un mēs varam mierīgi. Slodzē nevar. Gāzi dogot virsū, un viņš atstās pat kuzamu zāģie kuģē. Вот вы можете посмотреть, какая она теперь гладенькая, все медную царапинку пока что.
И надеюсь, это сохранится до какого-то момента. Все, фон я поцарапал на тренировке. Все это надо будет перекрашивать потом. Labi, kaut kas gudrs jāpasaka. Mēs tonējam logus visus un nolīmējam, jo tas ir noteikumi. Mums ir pāris vēl lietas, ka ugunsdzēšamais jānostiprina, kas mums bija ierakstīts lapā, lai mūs pielaistu sacīkstēm. Mums izjuka redaktors, nolūzas skrūvs, to mēs attaisīsim. Puses mums ir jau padzīvojuši, tās nomainīsim. Vārstvāks, ieļiņa, siksniņas jauns un iepriekšējā nodega no izpūtēja. Mēs iziesim arī cauri visam skrūvēm, visam, lai nenotiek liekas erors. Gribējām uzspēt aizbraukt līdz jaudas stendam, bet fiziski nepietiek laika. Tā viss mūs turās, jo atgūt mēs ņemsim nost, jo mēs esam jau diezgan daudz ar šo mašīnu nobraukuši. Viņi ir redzējusi тренингов ļoti daudz. Мы наконец-то добрались до первого этапа. Я пытаюсь вообще не волноваться, я об этом ни о чем не думаю. Я сходил быстренько на брифинг, послушал, все вроде понятно. Для меня самый главный гол, который я поставил, это проехать так, как я поеду любую другую тренировку и максимально по кайфу расслабиться. Mašīna stāv gaisā, 5. ātrums, un viņa vidēji 30 km/h griežas. Mēs uzlikām jaunas puses. Viņas nav kārtīgi sēļojušās, kad viņas izņem no kastes. Mums vajadzētu vismaz 100 km nobraukt, viņas iebraukt. Ja mēs viņas tagad pilnīgi jaunas iedosim slodzē, viņas nav sēļošās, mēs viņas iznīcināsim. Tas ir tāds iestrādāšanās process šobrīd notiek, lai viņas iekustās, sēļojās kārtīgi. Un ja mēs to nedarītu, mēs drīzāk viņas pazaudētu. Redaktors sēļojās, ātrumkārta sēļojās, jo, ja parasti atved ar evakuātoru mašīnu, un tad es sāku braukt, tad viss ēdi ir kaut kur lejā, un tu viņai iedod slodzi, tad 2 km sanāk nobraukt, un viss nav sēļojies, un tad proām un pro klasē šis ir ļoti veselīgi. Ļaut visam sēļoties. Вот мы и приехали на первый этап Рига-Бикерники. Добравшись до трассы, мы начинаем сразу ездить тренировочные заезды. Получилось проехать 3 проезда. Первый проезд, значит, самый стрессовый, подъезжаешь там, все равно пытаешься не волноваться, все равно тебя трясет, чуть потрахивает. А по поводу трассы, первый заезд был достаточно скользким, я бы сказал, я там 2 раза подскользнулся. И, не выглядело со стороны, все сказали, окей, но там последняя дуга, которая на максималку, когда ты идешь, и потом переложился, я споткнулся. И тот парень, который первый ехал со мной, тоже споткнулся. В общем, мы оба допустили ошибку. Как только ты первый круг проехал, у тебя уже на 50% все это снижается, это про ощущения. Пока ощущения от тренировок нормально, это последний который. Principā tā vajadzētu visu laiku būt. Es domāju, cik tev lai stresa spiedienu. Bet tagad ar 1.6 pazuda ārmalas riepām, bet beigās es domāju, ka tu vienkārši pieradi pie tā, kā viņi slīd. Un es domāju, ka mēs laidīsim vēl 1.6. А вот и квалификация, которая последовала после тренировочных заездов. Как вы видите, я задел 2 конуса на постановке, поэтому за первый квалификационный заезд я получил 0.
во втором, вы все увидите сами. Ja tu būtu otro Davilds, tad otrais būtu 100%. Bijis un domā vispār охуенно, такая поединēm kaut kāda. Архидус абсолютно. Я точно ехал второе лучше, я это знаю, я доехал 50%, ну, может быть 60 трассы, осталось 2 перекладки, ну, не знаю. Когда ты чувствуешь сам, когда едешь в второй, что он нужно намного быстрее, ты намного рисковее, ты там везде попал, ты много дыма, и ты вот так не завершаешь, печально очень. Я как бы результатом не очень доволен. Если я попаду, похер, тогда доволен. Вот все. А если не попаду, то буду знать, что не доработал. В общем, ездить мы закончили. Всем благодарен. Огромное спасибо вам, всей команде, которая сегодня была. И все люди просто сидели, ждали, страдали вместе со мной, поддерживали как могли. Поэтому спасибо всем. Устал.